Kwasuza mbaye ikaze inshuti bakuzi ba News TV aho mperere ku isose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Tugiye kwerekeza i Doha muri Qatar aho President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yongeye gukora ibijya gusa n'ibyo yakoze i Washington DC ubwo yabuzaga delegation ya Republika Demokarasi ko gusinya amasezerano hagati yayo n'u Rwanda. Ubu none ibyo yakoze ni bibi kurusha ibyo yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho i Doha muri Qatar yanze kohereza delegation ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu biganiro na M23. Byabiri guterwa n'iki? Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Twise cyane rero mu gihe amahanga yari yiteze intumwa za Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iyo nama y'amahoro i Doha, habuze abahagarariye Kinshasa. Aho i Doha Bertrand Bisimwa, umwe mu bayobozi bakuru ba Alliance Fleuve Congo M23, yashyize ubutumwa kuri konte ya X avuga ati turi hano i Doha dukomeje gutegereza kuza kwa Kinshasa tutarambirwa. Ubutumwa bwe bwahise butera impaka, bamwe bavuga ko ari igihamya cy'uko Kinshasa ishobora kuba idashaka amahoro mu buryo bwumvikanye. Mu by'ukuri iyi si inshuro ya mbere habaho amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda kwa 25 Kamena 2025 i Washington. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zabaye abahuza mu masezerano hagati ya Kinshasa na Kigali. Icyo gihe impande zombi zari zemeranyije ko ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa binyuze mu buryo butandukanye burimo Doha process, aho AFC M23 izaganira na Kinshasa. Inama yagombaga kwiga ku buryo bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo ngira nkuko mubizi hari process ebyiri cyangwa inama ebyiri zitandukanye, ibiganiro bibiri biri kuba, hari biri guhuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse biri guhuza AFC M23 ndetse na Kinshasa biri kubera i Doha muri Qatar. Mu minsi yashize nibwo u Rwanda na Kongo byashyize umukono ku masezerano ajyanye n'ubukungu ndetse n'iby'umutekano nk'uko twabibagejejeho. Ubu rero icyari kigezweho mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni Doha process. Rero ibyaje kuba nyuma y'iminsi mike, nanone ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize nabwo Doha muri Qatar byakomeje kugenda bigorana nyuma y'amasezerano y'amahame yari yashyizweho umukono ndetse n'amasezerano mu minsi yashize yashyizweho umukono hagati y'izo mpande zombi. Ubu noneho Kinshasa yongeye gutungurana niyohereza intumwa. Twakwibaza tuti ese kuki Kinshasa yaretse kujya i Doha? Ese ni icyemezo cya politike cyangwa n'ubwoba bw'ingaruka zishobora gukurikiraho? Abasesenguzi benshi bavuga ko President Felix Tshisekedi Chilombo ari hagati y'inzitane ebyiri. Icyambere, hari amahanga amushyira gitutu ngo yinjire mu nzira y'amahoro. Icya kabiri, ariko n'abamushyigikiye imbere mu gihugu batinya ko gusinya ayo masezerano byatuma asa n'utsinzwe imbere y'abene gihugu. Umusesenguzi wo muri Brussels yagize ati Tshisekedi afite ikibazo cya politiki gikomeye, amahoro yamuhesha amanota hanze ariko ashobora kumuhombya imbere mu gihugu. Iyo ni intambara itagaragara ariko imukomereye. Ni ukuvuga ngo amahoro, ni ukuvuga ngo ibiganiro bikazana amahoro byamuhesha amanota hanze, mu mahanga bakabona ko ashaka amahoro, ibintu byinshi, ariko mu gihugu byamugwa nabi cyane. Muri icyo gihe rero ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo intambara zirakomeje. Ku wa 11 Ugushyingo 2025 Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa Alliance Fleuve Congo Bar M23, yashyize itangazo ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ingabo za leta ya Kinshasa ziri kugaba ibitero bikomeye mu karere ka Masisi zikoresha indege zitagira abapilote drones nk'uko basanzwe babigenza. N'itangazo ryakomeje gucengera mu mitima y'abashinzwe ubutumwa bwa diplomasi, bamwe bavuga ko Kinshasa yishe amasezerano yo guhagarika intambara. Kuva kera ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagiye bugaragaza uburyo bubiri. Ku ruhande rumwe buvuga amahoro mu ruhame, ariko ku rundi ruhande ibikorwa byo ku butaka bikagaragaza ibinyuranye.
Ibi nibyo byatumye Bertrand Bisimwa avuga ati ubu butegetsi burangwa n'ubwirasi bubiri. Mu itangazamakuru buvuga amahoro ariko mu bikorwa bukora intambara. Abahanga mu by'imibanire mpuzamahanga bavuga ko iyo myitwarire ituma abahuza bo muri Amerika nabo muri Katari batakaza icyizere. Uko Kinshasa yitwara niko bigira ingaruka ku masezerano ya Washington no ku mubano wayo n'u Rwanda. Mu gihugu imbere hari abandi bavuga ko Tshisekedi ari mu maboko y'amatsinda y'igisirikare atandukanye. Harimo bamwe mu basirikare b'u Burundi bamurinda n'abahoze muri FDLR, abashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bakomeje kugaragara muri Garde Républicaine ndetse no mu gisirikare cyose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari bamwe mu basirikare bakomeye cyane muri iki gihugu. Abasesenguzi bavuga ko abo bantu aribo bamurinda ariko nanone bakamubuza gufata ibyemezo by'amahoro kuko bo ubwabo babayeho kubera intambara. Ku ruhande rw'Abanyamerika, kutitabira Doha byafashwe nk'icyemezo gitesha agaciro ibyo Washington yari yarateguye. Abadiplomate bamwe bavuga ko Kongo ishobora kwisanga mu bwigunge bwa politiki nk'uko byigeze kugendekera ibindi bihugu byanze gukorana n'abahuza mpuzamahanga. Ku ruhande rwa Katari, abateguye iyo nama bavuga ko bazakomeza guhamagara impande zose kugira ngo ibiganiro bikomeze, ariko nta wari witeze ko igihugu gikomeye nka Kongo cyazahitamo guceceka. Kuba Kinshasa itarajyanye n'umwa i Doha byafashwe nk'ikimenyetso cy'uko intambara mu Burasirazuba ishobora gukomeza igihe kirekire. Ibyo bigira ingaruka ku baturage basaga miliyoni 2 bamaze kwimurwa n'intambara ndetse n'ubukungu bw'igihugu bukomeje kugwa ku muvuduko ukabije. Ariko abasesenguzi bose bahuriza ku kintu kimwe: iyo politike imeze gutyo nyine y'akaduruvayo izatuma Kinshasa igira ikibazo gikomeye mu kubaka icyizere cyayo ku rwego mpuzamahanga. Kuba Kinshasa rero itajyanye cyangwa itohereje intumwa i Doha si gusa ikibazo cy'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda cyangwa na M23, nkuko ibyo bya Doha byo ni bya M23 s'u Rwanda, ariko nanone ngira ngo murabizi neza ibijyanye na FDLR ndetse n'ibindi byose biri kuganirwa i Washington. Ibyo byose n'ubundi biba affecté kuko mu bareberera n'ubwo umuhuza ari Katari, ariko mu bakurikirana ibijyanye n'ibiganiro harimo nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tutibagiwe Togo mu muhuza wa Afurika yunze ubumwe. N'ikibazo rero cy'ubuyobozi ndetse n'ubutwari bwa politike n'icyizere cy'igihugu imbere mu maso y'amahanga. Ababikurikirana bavuga ko gusinya Doha cyangwa Washington kuri Perezida Tshisekedi byaba nko kujya ikanosa, aho umuntu ajya gusaba imbabazi imbere y'amateka atakigira ububasha bwo guhitamo. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumvira, amakuru yamaze kuba kimomo niyo akomeje kugenda asesekara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho ibiri kugarukwaho ari ibijyanye n'imyitwarire ikomeye cyane ya Tshisekedi, aho yanze kohereza delegation ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu biganiro. Ibyo byanitabiriwe ku buryo bukomeye na M23, kuko M23 yari yohereje umuyobozi wungirije wa Alliance Fleuve Congo ndetse akaba na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Biraza kurangira bite? Pilot News TV ndakomeza kugenda bakurikiranira aya makuru yose 5 kuri 5. Mukomeze mwane nanjye, ndabakunda cyane.